završeni red. Red koji se kosi. Čekamo traktor s druge strane. Još jedan pogled na završeni red. I red koji je samo s jedne strane riješen. Čeka se u nastavku rješavanje i s druge strane. Ovo su grane iz jednog reda, kaže gazda. A ima 7 redova. Ako neko treba grane, može kontakt.